Aga jingla kai hockey World Cup hapring ke India Persia ke Netherlands aba pai syang ke jingla kai ke India kalamat ke Namrem dan laila ke wai wala kala persyang benile kai tenge Henry ke Klemla ben perlim ke Netherlands. Aga jingla kai Serie A hapring ke Inter Milan Persia ke Monza aba pai syang ke jingla kai ke Inter Milan kala khur ke Namjob hadin begalala ben perlim suk ke Monza hadu saula ke wai. Pada gini kisau gol juga Inter Milan dia ban Thep haga menit ke riu sau peu pra san peu san bad haga menit ke riu peu lai agoi par kecing kai Serie A perengka Napoli Persia ke Genoa haga ni kecing kai ke Napoli kalau khur ke Namjob aden bakalala bat pelem ke Genoa da Arlanot pada gini ki ar gol juga Napoli la ban Thep nengkong leng bau di Bruyne haga menit ke pra peu ar Badia ke gol ke baar dia ban Thep haga menit ke praf nyo leng ba Wergera. Aga jingal kai La Liga pereng ke Valencia Persia ke Celta Vigo aba faish ke jingal kai baro artli ken hun ki klemla ban penki jar hadu bokot ke jingal kai wala kila persyang ke to ke ne brio penki jar Henry ki klemla ban penurlong. Haga jingal kai hapreng ke Athletic Persia ke Sevilla haga ne jingal kai ke Sevilla kala khur ka nam job haden bakalala bat pelem ke Athletic hadu laila ko wei haga wei par ke jingal kai La Liga hapreng ke Real Madrid Persia ke Espanyol aba pai shek ne jingal kai ke Real Madrid kala khur ka nam job haden bakalala bat pelem ke Espanyol da arla ko wei pada gini ki ar gol je ke Real Madrid la yo ban Thep nengkong haga menit ke bakandai leng bau Bellingham Badia ke gol ke baar leo ban Thep haga menit ke bakandai peu